راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min maani ahmadi wa bariqun nur yabdu min maani ahmadi وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد dua bulan di kandungan wafat ayah andanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakinya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min maani ahmadi wa bariqun nur yabdu min maani ahmadi wa bariqun nur yabdu min maani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. 8 tahun usia Ali pun menjaga paman paling membela saat kecil mengembala dengan saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul
راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد di umur mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi rasul akhir para anbiya inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka rahatil adhyar tashdu fi layalil maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد di umur 5 ditinggal istri tercinta Abu Talib pun menyusul lengkap kesedihannya Allah pun menghibur Rasul dengan Isra wal Mi'raj Rasul menghadap turun perintah salat inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka rahatil adhyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد الله في ليالي المولد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه